abasirikare babo bari muri Kivu y'Amajyepfo bakava muri iyi ntambara. Amakuru avuga ko nyuma y'iyi nama aribwo Uburundi bwatangiye gucyura abasirikare babwo bari bamaze igihe barwana muri Kivu y'Amajyepfo, aho ububare munini wabambukiye mu kiyaga cya Tanganyika, cyangwa se umubare munini w'abasirikare bambukiye mu kiyaga cya Tanganyika. Bivugwa ko Uburundi bwari bufite muri Kivu y'Amajyepfo ingabo zirenga 20,000 bwari bwarohereje gufasha Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara irwanamo n'umutwe wa AFC M23. Icyakora nubwo Uburundi n'u Rwanda bwahuriye mu nama yo gucubya umwuka mubi, nyuma yayo abategetsi b'u Burundi barimo na Perezida Evariste Ndayishimiye bakomeje kuvuga amagambo gashoza ntambara ku Rwanda, ibigaragaza ko umwuka wakomeje kuba mubi hagati y'ibihugu byombi. Reka amakuru yacu duse nk'abagana ku musozo wayo, ahubwo tuzokora n'izindi ngingo ziri buze kuba ziremereye cyane, amakuru agezweho ya politiki ku rwego mpuzamahanga ndetse n'andi makuru menshi cyane ari buze kuba agezweho hirya no hino mu isi muri rusange. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane.